ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Kanang ban pensok ya kalet kawan bat ban wengru ya ka jingdheng kali ka bajurba hasilenter ka surokba National Highway kabayat sya maulai petrol pump ban rung sa sorsilong ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance kalabu thong ban penkala kum ka surok National Highway da ka basna penhe bat pansiang rong biang sa sisien ya ka surok lead FSKG Road kabalat na do nasyonong mauyong rem bat ka papinyaso ba ka surok Mother Teresa Road kabaya lingbay kasnong maukunro umsing terter hadu lat mauro. Ya kanila pentip da usembut menteri rangba jong kajela ba preston tensong bolong ru menteri bapaj ekatnat PWD haba keren haga jing rakhe jong kasnong maulai maukunro umsing ya kajingya lenti ka basan post nam kanthi. Nadu balasang ya kini kasnong haus nam kat kandai spa new poi. Shosho ba preston lai thuru ba ka sorkar jela kala bu jingmut ru ban snapen bet ya ka surok ka ba penyesok na lat mautawar kaba penyeso ikasnong mau siat kenam ter syaduk Shillong Airport kenang ban pensuk ikalek kawan jong kipat ba bat ya kaba onsa penpena kam hadien kum ka VIP road din ba ka Sorkar kala ay kerten di ka sulok mulai bypass siya ka kerten jong way na kinong yalam jong ka mulai konferensi UMLA barim pa kuminista barim ubaya day perlu mahabat na ilit founder SKG. Beliau rambak, nakan mausak, hati berkuat, nangapat dia ketiudi, uang bangalit survei ya dari surau. Haukat kendai, ajak kendai begitu, ngam dayok penyesukan apa. Dengan itu ya pi, uang yang na bakusun, didongkap berki, ini kamu mulai bypass. Nangapat dia, syanu kata mulai bypass. Kabenang kami, syanu kami hanya nanti. Hadir di batai ong nganlik survei bat nganpet tikinaru baya kajakari dio egi dekajia sisa bat day na katrabao kapulong dakajia rekomen lang na kaborsnong UMDC malakong kuno yakan ni kasulo in ay kerten FSKG Road kulay sibun kau sarita hiu bejo ay mensin hiu pagipun ibang saudara para jomba FSKG don lang ni bila IBC bila ya krelang aga por bingidang don lang lu aga government dengi duai ba ulay undon ka katayin ka sen joki jokayin ka sen jomba FSKG na kawi ka por siya kawi pa ka por dimenta kapasa kapangakwa bantong ya pigolong mentangan hasna ya ka estimate ma kani ka slow Hiyoji kadi berkomsiang kadi tanah hak standar jong ka state road. Ka standar jong state road, ka specification state road but national highway dia ber. Dementang imut bat kelaya kani siya ka standar jong ka national highway. Bat mentang itu siang rong biang saya sisen pa. Nadu nang tinalat mauyong. Bat siang rong hadu angte hapo. Ketika lah angkai mati jogi tongkai kabangi ong ka mulai ka maulok apo maulok bahkan ni adu ong tu akabangin tulong standar ya kini kesuruh nama nangne na junction sate ong ka Mother Teresa Road di nangne na junction sate ong FSKG Road jika kuat ong pi nama ngapit atas jaka pelidi ngan penting na bahkan di kesulok kan long kum tapi IP road hak ini dibenahi ke bisnis kita buat kata kenapa ini penanta susu kakin terurut kadai ngayudi ibapun pak kiye kelami geleng-geleng 4 don surok dijatan iru nasa syukia pemangong ini bahkan di kesnong bejongpi kandon ka connectivity akaway pagaway ka kriwiye ban pensuk persaing ya kinong syong
บัดมาดูบันทิพย์เราพวกนี้เราวันวัดจักราสนิอันนี้คำตอบจักราก็มีขนาดตลอดสักวันก็บางอย่างเคลื่อนมาบรรลุกเล่มที่สี่nak wa bangin ri alain no ia kani ka bagi ong ka VIP room ka ban le sati sapo ka airport ini di Jakarta ngidang ya pembe mga kwa la dingi yo ya bejekan makanya kita ka bayang ni mau toar ka tu slot na trai kam da biang da ni kwa ban yo ka alignment ka biang ka ban ko ba kita di area kita di border hoi pelok ban persuk ban persai Baru banong kata kami hidro antara kata kado jumur. Mereka malu mentah kering alai dan kami don mentah kampat deh kata kami hidro. Kalau untuk sulok lau nama bagiu nang ke banwan ni sedih kada sitok mau. Dia kata itu kami dan yang baik dan yang ini. Badia kani rumah hatma. Bad kani kan long ka gateway. Kesnong jo pi kan ke gateway. Habu kibiri tuan nang te do boy. Lani nang te na national highway. Nagahati bat nakulen saudo. Kata kabang aku akan ongebi bat nakermen skem da kejinge frei lang bat hi rengkat ke bosnong kulai sia jangu dia frei sitom lem mesti ke bosnong layo jaka bat penhet mentah kendiat di kata semua. Satan kanung i pendet di kata. Kumo pi kanlong ka double bat adang la det di kata kanang idet siang diam ni kene. Nekret bagi Ramasno bagi MDC, minwekno atat dia kan kekuatan kajong ka MDC. Namba ngilio ika job.